Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanen nun labida tayo anay Kapitan Enteng. Maray, lakom ka di day taref. Order ni Maribanang dayta. Ay amangan no adapay maray. Kayat kumitikas ta aref. Kayat mo matayat ag order. Nanginang amin ti puunan ti ref. Iso ano mano ti order. Iso malang dalaag. Mano ayatikas ta maray? 20,000. Mangala ka? Ay, saan amabalin ani Maribanang laang ti dadakkel aref na? Ag order ka? Ay iwan maray. Agurder akmay. Kano ngay asumangpay? Naurayam iti talong aldaw. I-deliver ko pa Isaganam ton ti pagbayad mo. Sana mabalen nga i-cancel mo ti order mo. Uwan maray. Sigurado Mari ko anang. Simangpat ka din ti in-order ko aref. Aywan, adan, maray. Ay, nasayaat mo't maray. Artoy mo't nga rod ti bayad ka. Ibagak to kan ni Kwarog. To may nanto alain. Agyaman nak, maray. Nangalaan nga ta ni Maribanang iti pinagbayad na. Amangan mo't no kinurakot manen ni Kapitan ti Pundo ti barangay. Marituyag, payakas ta ti panangkitam kanyak. Ay kwa maray. Ay, madlaw ko nga min blooming ka ita. Mala, agawid akaw, tamangan nururayan nak ni badong kaw. Ay, umayak tulatan inton sumangpet ti order ko aref, mari ko nang. Nag-order mat ni Marituyang kan ka iti ref? Wen, maray. Nakita na ngamin day ta in-order mo. Ay, una yan. Agpampanunod ka kaday, tuyang. Saan ta ka ba ilan na bayadan day ta in-order mo, arayp? Pangalaan ta nga, iti 20 mil pagbayad ta. Kaya't kung arod ti maadaan iti dakkel aref. Walang arod kwartatan. Tila pa'y laing orderin ba? Kin may isa, awan mo't laing pangikabilan ta day ta, arayp. Tabasit lang arudan ti kalapaw ta. Ay basta, kaya't ko day di aref. Ay, makamuka mang bayad iti day ta. Ibagbaga ko na, awan ti maitid ko pagbayad mo. Ay no di mo kaya't di saklatan. Ang damot kwartak. Umanaya pagbayad mo? Awan bibiyang mo. No di nakmetla suportaran. Ag sinatalangan iti paglutuan. Kastamutan iti kusina. Pagturugan kan aminan. Ay, nasaysayat manay, nukasta. Tapno sa anak may ramraman kadag iti kalukwam. Talagang awan sirbeng. Di awan. Siya, dito'y makannawan. Si Kamay, dito makanigay. Pati JCR, kun batraum. Pagguduan ta. Kun nagaramid ka mo, tiridaw mo dito, bangir Diyak kayat arumrumwar, when sumsumr ka dito'y ayang kaw. Nawatan. Wan! Basta saan kamat ang makius-usar iti refkaw. Pari ko anang. Gumatangak man iti may sa sardinas. Apaya may salaang. Umanayaya mo day ta kada kayo kani Marituyang. Siyak lang tagsida iti sardinas maray. Diyak ibingayan ni tuyang kaw. Apay, nagapa kayo manain. Kasi now, nag-order gayam king ka iti rep. Kit saan na pa'y dinamag no kayat ko uno saan. Aywan, ibagam kan kwa na nga datay order na. Kan mangkita ka matiniti kadwa mamang bagkat na dagsan jerep. Ay saan? Awan bibiyang ko iti dayta aref. Nituyang kaw ti makaam mo amang bayad kun mang bagkat iti dayta. Tarif na dayta. Kita-kita. Ikanak mat iti sidak. Uray basit lang. Ay sana mabalay.
Gumatang kamot ti si Dam. Ayun gayam. Si Mang Petan, order mo arrive. Makamu kamot ti namang bagkat. Kun mang bayad. Ay, badaw. Mabalin ka di abuludot pa'y laang yung bayad di kalding mo. Bayadak tumulaang inton adan kwarta. Awan pa'y ngamin pagbayad ko kat kinimari ko anang. Ay, sana mabalay. Makamu kamot ti na. No sa dino ti pangalami ti pagbayad mo. Apay, dinamag mo aya. No kaya't kumot ti order iti ref. Saan may? Si kalang mo ti nagdesisyon. Iso makamu kamot ti na. Sige mo tin, abadaw. Ay, ore niya ti magbagam tuyang. Saan ka pabuludan? Turi agsangit ka iti dara. Saan ko nga itay, di urnong kaw? No kasta. Saan ko nga rod amaala di order ko kinimari ko anang. Kasanon ngay no ipabarangay na. Ay, kun makamu ka. Awan bibiyang kaw. Parikot mo daytan. Apay nga nga gino-order ka itinginginain. Kitawan magayang pagbayad mo. Di ta ka man langan. Kit papanam ngay. Sa dino kumapay ngay. Inakmat gumatang iti sida ka. Ay, imbag man tay may kamari tuyang. Si Mang Petan jerep ng order mo. 20,000 ti bayadam. Ay kwa maray. Saan ko pa'y nga alaan ti ref nga in-order ka? Eh, sapay nagdakkel ti puhunan na dayta. Ikanak pa iti 5 aldaw. Komplet waklaang ti pagbayad ka. 5 aldaw lang Wun. Siguradwam. Wun kunak mo't. Danag mo na ya. Alaak mo't laang day ta order ka. Ay wun gayam, ikanak man kit di iti may salata ti sardinas. Anya pay. Day ta laang maray. Mabit lang nga raw, taya lang ka. Badaw, pautangan nakmutin Nasken nga ala ako, di order ko kinimari ko anang. Ay, saan nakman na disturbon tuyang? Kita mag-Facebook ka. Sige mutin, maasi ka di kanyak, Ops. badaw. Day tasakam tuyang. Ah, Nalipatam ka day na nagguduan ta day kalapaw ta. please. Agtal na ka man. Agin babak nang kangamin kay. Makitam day ta bunga ti aramid maw. Saan mo to mga amin amo ti makuntintaw? Umapalak ngamin kinimari banang. Naimbagkin ko na, ta asawa ti kapitan. Kinadati negosyo na. So nga dati pagbayad na. Si Kangay, ada ka di mo't pagbayad maw? Sigin abadaw. Apay, talaga ka di adin tulungan. Ay, sa uka asaw. Facebook ang manlangay. Naimbag kanya ka. Taore awan ti ripkaw. Awan may ti problema. Uray tin kailaan. Awan kwarta, tuyang. 5K. Awan! Pangala ko mga iti kasta kadakil agatan. Kit nababati presyo tinateng ita. Panagkakapi manay. Day, saan pa mo ita nakarieng ni Tuya? Inakman si Ripay. Hay, badaw. Anyat sirip-siripam dita. Ay, kwa. Kunak no nakaturog ka pa'y laeng. Tapay asaan ka pa'y larumwar dita. Hindi kalman ka pa'y laeng ngagkulkulaw. Diyak nga rod kaya tirumwar. Apay aya. Mabainak nga rod kinimari ko anag. Ag makabulan ng ti order ka. Ngam aging gaita. Saan ko pa'y langay nalala. Ay, no apay ngamin nga gin-order ka. No may ni Mari ko anang ibagam nga wanak dito ya. Nag-out of town ko nam. Na, tapagulbudin nakpay laeng mate. Ay, sana na saya tikas ta, tuyang. Jak umanugot, iti kayat maw. Ang mga no panunutin da kan kanunungak ti dakis nga ramid maw. Ang mga nunagit kitam ni Marito yang maray. Saan mait maray? Manon nga aldaw asaan ko anagit kita. Ang mga nubisi ija balayda. Apay aya. Ay, kasano, agmay sa bulan ng dayta rep ngayon order na. Nga maging gaita, di na pala inala. Ay, wan. Ay, awan siguro't pagbayad na Sapay nagdakkel ti puunan dayta arep. Ay, wan Naimbag ko mama at no may makisarita. Wan kumaa, ngam saan mo takas lay lumlum anak. Ay, kat mapankan ija balayda, marikwanang. Adda nga ta ijay. Jak amo hindi mo't kwarog ti sumungad.
Kwarog! Apay anday? Dumagas ka pa ditoy. Apay ka day? Ay, ang mga no nakitkitam ni Maritoyang. Ha? Uy, saan ko nakikita anday? Adda siguro di balayda Saan ka diyan nagluglogan kan ka? Saan mait? Ay, no kasta. Adda siguro di balayda. Sigurado dayta, Marikwanang. Iso amapan mo kitaan ijay. Amangan no itarayan na ka. Ni Marikwanang, dahi ta sumungat. Tuya. Ha, ay sus, di mo ibagbagang nga daak dito. Aglimangak dito yung kabinet. Marito yan! Adda ka! Ada dito'y Maray. Umunag ka laing. Hoy, Tuyang. Rumuar ka dita. Kasi kati makisaritakin ko na. Unay kamutin ba daw? Ni. Papanam ngay. Apay nga da ka mo dita si nagtitawa. Di mo ibaga ngay tarayam ni Marikwana. Lumagtuak dito'y tawa ba daw? Awan pa'y pagbayad ko kini Marikwana ang 1, 2, 3, up! Anday, ikaw ang nagsakit sa akak. Ang naskan ang makadayuak. Sakbay ang makita ng ni Marikwana. Ay, anday ka. Kaya supli ka dito, Tuyang. Ay, da kaya teg sublay. Ay, na. Awan pa'y pagbayad ka. Ay, una yun tikas to. Isa pa'y nagsakit ti sa kakanday ka. Kat, nakasarita mo't lang ni Maritoyang. Saan nga rod, Mare? Nay, apay ngay. Kasano makasarita kalim magtumo iti tawad Tikas dyan nga edad ni Maritoyang. Nabaulan na pala tilim magtaw iti tawad Sapay na nga to day jay. Ay na, maibusan ti pasensya kang kwana, Maribanang. Ay, kat. Ano sampay lang, pasensya ang pala ni Maritoyang. Amangan mo't no awan ibayad na. Isu nga urayom latan, Maray. Apay ngay taka laing, Tuyang. Napnapanam. Ay, sus, saan mo adamagan no sa dinaw? Ni. Ano ta sakam? Ay, na. Kung tumang mau. Nagsaki nga raw. Nangato mga minjay tawali nagtawag. Mas dawak nga min kinka Tanaaramid mo pa ilang ti lumagto di tatawa. Amom lang arot anang ataon. Sana bali tano sa anak alim magtaw. Ang mga noan niya tinaramid ni Marikwana ng kanyak. Ne, anya da ito impos ni Marikwana. Ay, anya nga ideta impus na. Aguray ka, tabasaad. Bugos bayad. Tuyang. Item. Refrigerator. Amount. 20K. Kuna na, Mike. Kung na dapat i-picture mo. Kung nakamirdot nga imo jay. Na, Ay, sumikat ka man dito barangay kabildatan. Tuyang. anya? Tiyawanan bain abaak. Ay, sana mabalinti kasta ngay naramid na. Aguray ka, tay tuloy ka. Dapat na yun na. Nalaing nga agurdan. Ngam, awan gayam ti pagbayad na. Anya? Na, apay masapul nga ipus na ti kasta kat mabalin mo't akasarita na. Kasano kumakasarita na ka? Katliklikli ka, Mike. Kin sika kumati makisarita kin kwa na. Saan kit aday tarorod mo ti umadaw? Ta si kamot ti akin basaw. Sika pa ti ado ti sa una. Ay na. Awan na, lukas ta tuyang. May ramraman akmanay. Kasano may ramraman ka? Kat picture kumitlaang tinaipos. Bugos bayar gayam ti asawa ni Badongdong. Kunada! Marikwanang, nakitak ng impost mo ti rupa ni Maritoyang iti Facebook. Aywan, impus ko talaga, Mare. Kat panagkunam, masulbar nga ro ti problema no i-post mo ni Maritoyang. Ay, bye-bye tapno mabainan. Day ta ti maganap, tinalay nga gurder, adi na mo't alaan. Ay, naturog pa yan tay puunak. Tadi na mo't inalala ti order na. Ang saan-saan nasaya at tinaramid mo, Marikwanang. Mayat ki, di na ipus ko, tapno mabainan.
Ay, kasanungay, no si kati madaksan. Ay na, sana mapasamak day tamaray. Ay, adakan ka day tamaray. Angam nay, binalakadan kan pinalagipan ka. Papanam, tuya. Nasa pa ka mo, itanagreg. Mapanak ijay tersena ni Marikwanang inakman singiran. Ha? San arumbang nga ipus na ti rupak? Adaw ti makakita, nakababain. Mapan ka pa ilain, kit si kamot takin basal. Oo, kanunungam ti aramid ni Marikwanang. Apay, ni Kwanang ti asawam, Gaputa si katikam malay, tuyang. Anya pa lang tilablaban mo ya. Kit si kamot ti mo na nagaramid iti maday. Urayam lang tamangan no iti barangay may, ti sumaron na pagreklamon na. Sakbay ang mapasamak dayta. Siya kun ti umuna amang ireklamo ken Kwana. I changed my mind. Sana kun amapan ijay tersena ni Marikwanang. Agdiretso aklatan ijay barangay haul. Nasken amadosa ni Baak Kwanang gapo iti naramid na kanya. Makaambo ka iti biyag mo. Mapan ka, mapan ka. Basta saan na ngay ramraman. Saan ka ngagpatpatulong kanyak. Isumot lang di na dingdinggay. Si kati makamon. Sigay, rumwarak. Tasyak ti umuna makisarita kini kapitan. Imaya, kapitan, takayat ko tiyagreklamo. Ay, anyat ireklamo, maray. Ireklamo ni Kagawad Kwanang. Ha? Anyat dakas ngayon naramid nakin ka. Imbabay nakit din iti Facebook. Ay, sana nasaya ti kasta. Ay, nas ka napaayabak nga ron ni Kagawad Kwanang tag sa sarita tayo dito. Rumbang ang maikat day di akwanang iti kinakagawad na. Ay, kontrolem tangiwat mo, Maria. Kas kinunak, agsasarita tayo to. Ay, bang tumati pare ba dong? Tapno denggan na no niya mati pagsasaritaan tayo. Ay saanan, kapitan. Na. Siyakla ang ti makisarita. Di oray awan ni Badaw. Na, apel bet? Adadakas nga inaramid na. Ay basta, kagurgurak day di abadaw. Kagawad Kwanang, Napay, kwarog. mapan ka kano iti barangay haul. Ape mapanak ijay. Inreklamo da kayo ni Nana Tuyang kat imbaw nak ni Uncle Kao. Ayaban kayo kano tagsango kayo iti barangay haul. Naimbag man ta nagpakita day tatuyang. Mala, umuna kaon. Sumaruno kayo latan ada tayo dito, tapno sulbaren tayo, ti parekaut, iti nagbaitan nyo adwa. Marituyang, ibaga mo ti reklamo. Ireklamo ni Marikwanang. Amuyo ka day, kapitan. Impus na ti rupak iti Facebook. Nakababaing taadaw ti nakakita. Ita, si kamatag sa o kagawad. Sumbatam timbaga ni Marituyang. Pudno nga impos ko ni Marituyang iti Facebook, kapitan. Ngamen, nagorder kanyak iti rep. Inbagak kung kwa na asa na mabalen nga i-cancel, tadakkel nga ron ti puunan ti rep. Ita, may sabulan ng tinapalabas. Ngam, di na pa'y malain nalatay order na. Gapoy ti unget ko, kapitan, impos ko ti rupa na iti Facebook. No kasta si kamot lati makagapaw. No apay ana ipostero pa, Marituyang. Saan arumbang nga impus na ti rupak iti Facebook, kapitan? Mabalin mat akasarita na. Ay, kasano makasarita ka katlikliklikan nakmart? Saan naya alim magto ka pa ijay tawayaw, edi napanak ijay balayaw. No saan kong impostero pa iti Facebook? Sangwan nakpay nga ta. Ha? Sikat at dabasol na kanyak. Sikapay mo't tinatangsek. Kita aman day ta. No mabalin lang kat bagbagaman mo't kapitan. Ay, basol bumot gaya, Marituyang. Saan gamin anasaya ati kastangar aramidam? Among negosyo ni Kagawad Kwanang. Ay tinasayat nga aramidam kat kasaritam ni Kagawad Kwanang. Bayadam ti rombang nga bayadam. Awan ano kasta? Sikati nakabasol, sikati natangset. Baludan to ti pagturungan. Si kamat Kagawad Kwanang. Dilit mo ti inpos mo iti Facebook. Iti kasta. Agsubli ti sigod alin na ganyo ko ni Marituyang.
ken nanakwanang. Ti parikot, solbaran itinasaya at atungtungan. Ket sikamot nanatoyang, saan ka ngamin nga agorder, no awan tinamnamaem a pagbayad mo. Ala, sige! Ditan, tinagibusan ti sabalipay nga istorya, ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanin ng labida tayo, anay! Kapitan Inteng! Insurat para iti radyo ni Charlotte Lete Selo. Ken iti direksyon, Virgie Paklay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay.